dali. Ate, yung titang announcement mo. Ano? Kasi yung Mayapat magrasa nga bak po kaya katamangan. Kaniting banal a kapag masusyan, iabetala po ka rin kaya katamang panalangin ding makatuking kayaduanan. Para king kapasalamatan daring pamilya ng Sardas at Luz Medina, pamilya ng Albert at Deng Pangan, pamilya ng Marina Teodoro, pamilya de Ramas, Catholic Women's League, pamilya ng Romeo Mercado, pamilya ng Librado Agustin, pamilya ng Rolando at Edernic Dao, Jaden at Jared Lazaro, para king kebaitan dari Marilyn Pagyo at Cindy Torres, para king special a intenciones dari Leila Abiog, Emeline Guevara Angeles, Maribel Mandela, pamilya ng Mr. at Mrs. Lenin Malang, Marcris Paldeng, Ani Razon, pamilya ng Yolanda Ramos, Rachel Ann Tolentino, Rica D., Catherine Paldeng, Julian Guevara, Ralph Benjamin Basilio, Mary Manet Pineda, Joed at Karen Joy Dimitui, Evelyn Candelaria, Trina Yason, pamilya ng Derek at Flor Sanchez, pamilya ng Michael at Nida Orquico, Daryl Francis Sanchez, at Alice Galang. Para king malagwang kapaldanan at kaligtasan dari Demetrio Simon, Pio Cesario Pingol, Merla Mangalus, Cherry Cacnio, Gloria Arevalo, Nilo Udan, Emilia Guevara, Corazon Gloriani, Carmelita Tiglao, Anuel Rafael Sampang, Jesus Navarro, Olga Mangalus, Romnick Nidar, Maria Nicolay Rose Santos, J. De Asis, Resti Canlas, at Maria Lourdes Batan, ading kapatad tam masakit. At para king alaanggang kapainawan daring kapatad tamong mayango bie, di Norma, Eusebio, Francisca, Emiliano Sr., Celerina, Manuel Tongyo, Mark Louis Tongyo, Juanita Lagason, Marian Ocampo, Roberto Gozun, Hener Ramos, Teresita Panlaki, Angelina Gilas, Luigi Renz Manalang, Florentina Carreon, Amado Sr. at Estelia Layag, Wilfredo Suwing, Margarita Baez, Alfredo at Marina Ocampo, at ding sablang kaladwaking purgatorio, at detang alanang makaganakapa karela. At makanyan mo naman, para king kaligtasan ding balang metong kekatamu laban king COVID-19, para king malagawang kapaldanan daring kapatad tamong miapektuan kaniting coronavirus. Para mo naman king kapayapan daring kaladwa daring kapatad tamong mituran kaniting pandemya. At para king kaligtasan daring kaya katamong ega-naganang frontliners.
Anting beto nga pamilya ng Diyos, mitipon-tipon damungan, king lagi ng iba, ang puning anak, ang puning banal na Espiritu. Amen. Ing Ginong Jesus at subusal tamo ngeni, at payabot na ing amano na kay katamo. Ngeni ing matampang oras, ing kayarianing Diyos, malapit na. Sumisi kayo at maniwala king maya pabalita. Makiramdam ta sana king kayang amano at ing Ginoo, manatili sanang parati kay kayongan. At keka antimurin. Manalangin tamo ngeni king Ginoong kay katamong Diyos, banay na katamo asambot ning tukso. Jesus, may tukso kakangilang, king sikanan mo sa upan mo kami, banalupig miing tukso, at makapanatili keng tapat keka. Ginoo pakalulo. Ginoo pakalulo. Jesus, mete ka para karing kasalanan me. Papanatilyan mong mabiye ing kasalpantayanan mi at lugod, ban kayabe mo asuywan miya ing Diyos sa ding kalupaming tao. Kristo pakalulo. Kristo pakalulo. Jesus, ing kaburyaning ibaya ing biye mo. Iyugne mo kami king tangkaning Diyos, kay kami, at king mabilog ayato. Ginoo pakalulo. Ginoo pakalulo. Ing Diyos, sa mayupayang tutu pakaluluwa na katamo, at king pangapataw daring kasalanan tamo, idala na katangan sana, king biye alang angga. Amen. Manalagin tamo. O Diyos, ming malugod, agkatan mo keng tuki king anak mo, nung makananong ing banal na Espiritu, tinaid neng dela king ilang, ibuklat na numan sana ring matami, karing disyertong lelangan mi keting kekeng yato. Sopan mo keng manalangin, ban panamdaman mi ing danop, para king sablang mayap, at alupig ding tuksong daratang ke kami. Mabiyasa kesa na king Jesus salpantaya, king maya pabalita, at munye porma, king kekang kayarianing katutuan, katuliran, at alang kimutan na lugod. Itingan po aduan me, king kapamilata ng Kristong Ginume. Amen. Pamamasang ibat, king libro ning Henesis. Ngana ning Diyos kang Noe at karing anak na. Makipagkasundo ko kay kayo at patrina karing maging palipiyo, ampon king balang mabielelangan, akayabeyo. Ayop, animal amalyap at matunod, karing sablang animal akinuldas, king daung akayabeyo. Ing kasunduan, yaini. Makipagkasundo ko kay kayo, king ena pasibayong mikaalbog, amakamate karing sablang melalang. Ena mikaalbog pang sumira, king yato. Tiglong na paning Diyos, oy ni ing tanda ay biyeko karing lahing salisi. Tandanen ing kasunduan, pilatan ko, at ika, at ding sablang mabielelangan kayabe mo. Bibili ke karing biga, ing pinanari ko, anting tanda ning kasunduan, pilatan ko, at ning yato. Potang takpan keng biga ing yato, at luntoya ing pinanari karing biga. Ganakan ke ing kasunduan agewa ko, pilatan ko, at ika, at ding sablang mabiye. Ena mikaalbog pang lumipol, karing mabiye. Ingamano ning Ginoo. Salamat king Diyos. Dalita pakibat po. Dingdalan mo o Ginoo, lugudla at katutuan, karetang tutupad king kekang kasunduan. Dingdalan mo o Ginoo, lugudla at katutuan, karetang tutupad king kekang kasunduan. Ginoo, kako iturumulat sa kekang dalan,
Ituro mo la kako kang tuntunan. Ituro mo ko at tayran kingke kang katutuan. Uling ikaing kakong Diyos at kaligtasan. Dingdalan mo, Ginoo, lugod la at katutuan, karetang tutupad, kingkekang kasunduan. O Ginoo, ganakan mo lugod mong ekukupas, aketapang minuna, keka ng pisyag. Uli ning wagas alugod mo at kaya panlub, emo ko sa kakalingwan, O Ginoo. Dingdalan mo, O Ginoo, lugod la at katutuan, karetang tutupad, kingkekang kasunduan. Mayapia ing Ginoo at makatuliran, tuturune ing tunay dalan, karing makasalanan, daralano ring mapagpakumbaba, king dalaning katuliran, karela tuturune ing tunay dalan. Dingdalan mo, O Ginoo, lugod la at katutuan, karetang tutupad, kingkekang kasunduan. Pamamasang iba't king mumuna ng sulat San Pedro. Kapatad, uling ni Kristo mismo meteya para kaya kayo. Misan mo at para kapilan man, meteya para karingkekong kasalanan. Ban kanita, akwa na kong ilapit king Diyos. Petere ingkeyang katawan. Dapot, sinubliyang mebye anting taong espiritual, ating espiritu na, mintaya at may malita, karing espiritong makasukol. Deti ilaring espiritu raretang emamin to king Diyos, inyang mapibabatayang menaya king pamagbalik dalob, kanitang panahon akasalukuyan e panggagawan Noe, ingkeyang daong. Ding mapilan katao king daong, walula e gana-gana, mesagip laking danom. Ing danom amistulang larawaning binyag, ang eni makaligtas ke kayo. Iti e amistulang pamanos king dinatning katawan, no nemetong yang pangakong papasyag ning malinis a konsyensya king Diyos. Ing binyag, makakabos ke kayo, kapamilataning pangasubli ng mebye Heso Kristo, aminukyat na banwa, at magari king wananing Diyos. Magari, karing sablang anghel, at karing kayo payan, at tupayang, at karin banwa. Ingamano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Talakad tapuban parangalan ni Maya Pabalita. Itangan po, bukod king tinapeya mabibiyeing tao, nuneking balang amanong manibatan, king asbok ning Diyos. Ligaya't kapurian keka, Ginoong Jesus, Ginoong Jesus. Ing Ginoo manatili ake kayo,
at keka antemorin, Pamamasa king maya pabalita, agpangkang San Marcos. ligaya keka o Ginoo. King panahon na ito, delanan ng Espiritu Jesus king disyerto, karinya may natili kilub ning 40 ngaldo, tikswa ning Satanas. Mangalyap lang animal ding karin manok nangan, dapat Jesus erepe paboren ding anghel no ne sinilbiyande. Inyang may sukulyiwan, Jesus mintaya Galilea, at penaral ne ing maya pabalitang ibat king Diyos. Miras ning mituldong panahon, nga nang sinabi, at malapit ning pamagari ning Diyos. Sisyan nyo la at painggulutan, dingke kayong kasalanan, at maniwala kayo, king maya pabalitang daralako. Pakamalan kong bininyagan, ing mayap ng balita ning kegatang kaligtasan. Kapurian keka o Kristo. Maya payabak po kay kayong sabla. Misa na yaldo po kano, Sabadong gat panapon, kay ba't nang tinagon ning metong lalaki, king Lenten recollection da, king karelang parokya. Actually, iti pong lalaki, tiki niya mo ning misis na. Bantumagon king Paris Lenten recollection, king karelang parokya. Tiki na, at sakto pumipa tiyempo, ing topic na po o tema na ning speaker king Paris Lenten recollection da, at egunan dahil lang adwang miyasawa, tungkol ya po king tukso. It is all about temptation, how to avoid or overcome temptation. After their Paris Lenten recollection, this man together with his wife came home spiritually renewed. Both of them came home spiritually renewed. Sabadong hapon, Sabadong gatpanapon, linwalya king dalan iting lalaki. Kabang maglakad ya king dalan, ikit no puring kayang kakalukuran. Magshot la. Miminum la. And he's tempted to join them. Matutuksuya. Na abaya na la. King pamaninum da. Reting kakaluguran na. Pero pinigil na yung sarili na at may nga diyang taimtim king apong Gino. Nga na, niting lalaki, Lord, please, cover my eyes. Nga na. Lord, please, cover my eyes. Nga na. At dela na nala, limpasa nala, dating kakaluguran ng magshot, miminom. King epo kalautan, kadwa, at inay naman pong ikit, apansinan, iting lalaki. King dalan, ikit na naman detang kabarkada na, susugal la. Susugal la, magtong its la. Kalupa na po, ning milyari ketang mumuna, pinigil ning sarili na, matitempt ya, matutuksuya, baya na laban kanita, iyaman sugal ya. Inyamay nga diyang taimtim kingapong Gino. Kalupa na ning pangadi na king mumuna nga na, Lord, please, cover my eyes. Nga na po. O ito, he passes right by them, limpasa na la. And lastly, at the end of the road, ne po, king katataw yan, ketang dalan, atin niya pong ikit, malaguyang babae, sexy, chinita ya pa. Ene apigilan ning sarili na ene lawan, marat na iting babae, uling malaguya. Ne po, at uling ene apigilan ning sarili na, nalawen ning marat na itang malagong babae, sexy at chinita ya pa, may nga diyang malakas king hapong Gino at nga na king Diyos, Lord, please cover your eyes. Nga na po. Lord, please, cover your eyes. Nga na kingapong Gino. Temptasyon. Tukso. Ang yang no ka rin at yan. Ale? Ang yang no ka rin po, present yan. Ing tukso, ing amuyot ning demonyo, ing amuyot ning diablo, ang yang no ka rin. Lipo-lipo yan. Temptation is an ever-present reality in our lives. At iti patutuhanan ning ginuking mi pasagay ebanghelyo. No nga pansinan nyo,
Kaniting mo muna ng Domingo ng Kwaresma. Ing Ginong Jesus, Diyos ne. Diyos ne, pero iya paligtas king tukso. Ano? Ginune, Diyos si Jesus. O ba't iya yata exempted king tukso. Ang gangiya, exempted king tukso. Remember, temptations are not only those of the flesh, na po, but also of injustice, dishonesty, po pwedeng pride or greed. Ang mukha ng demonyo, ing lupa na po itsura ng demonyo, so diablo, aliwa mo po itang stereotype image sa baluta mo, tungkol king diablo o demonyo, na maluto ya mata, mi kasaguya, at inyang iki, at makatakot siya pa. No! Pag nanunukso ang diablo, potang amo yuta na kaning demonyo, pag nanunukso ang demonyo, po pwedeng siya'y nakabihis pang formal yan. At hinihikayat kang mag-isip at gumawa ng masama. Halimbawa, metong kang empleyado, makipag-obra ka, kingge kayong kumpanya, kaya be mong mag-obra, amo yuta na kang mamoright ka, manekas ka, tukso. Pwede mo naman pong, kaya kang kakaluguran, kabarkada mo, agkatanda kang magbisyo. Nakupin kaya kayo nandin, ketang lalaki, inyang king taulit, inyang ikit, pwede mo rin pong malaguyang babae yan. Akita na ka. Pabusta niyo pong andaman ko lareting amano ng San Pablo, karing tao Corinto. St. Paul writes in 1 Corinthians, and allow me to borrow his words. And I quote, nga na pong San Pablo, God will not allow you to be tempted beyond your strength. Nga na. God will not allow you to be tempted beyond your strength. Napabustan, napaburen ni nga pong Ginoo, na manabo ka king patibong nin demonyo, o manabo king tukso, lampas ketang sikanan mo. King grasya na ni nga pong Ginoo, sugrado na kang sopan, pero ikang tao, ing sarili mo, kailangan miya namang sopan. Ulitan kayo po. King kalam na, grasya na ni nga pong Ginoo, sugrado na kang sopan sugrado na katang sopan. Pero ikang tao, mo kakalingwan, kailangan miyaring sopan ing sarili mo. Huwag iasa ang lahat sa Diyos. Mo nga niyayasa king nga pong Ginoo, gawan mo itang parti mo, gawan mo itang dake mo. Nepo. Yes, God's grace will help us all, right? But we must also help ourselves. Alimu ki nga pong Ginoo, mo nga lalakwan kaya, mo nga niyayasa kaya. Itamungan po, tintangan pong kanya-kanyang kainan king biem. Tayong lahat ay may mga kanya-kanyang kahinaan sa buhay. Ating ko pong kabarkada, Tomadorya, bisan kakwentuhan ka. Kapag may pagkwentuhan kami, nga na po ka na ako niting kakaluguran ko, among ako, tuluyan ko ng kalingwan ng alak. Na ako minom kapilan man. Nga na, surrender na ako king alak. Nga na po niting kakaluguran ko. But on his way home, pauli ya kanuking bale, ini nga kakwentuhan kong kakaluguran ko. Baliyo po, iikit na rin kakaluguran na, mag-shot la. And they invited him to drink just one bottle of beer for friendship's sake. Anting pamakyabe, kaya makanyan tamo, itang lalaki na, anting pamakyabe, mo ayin dyanan, gametong mo, mag-shot ka. So inggewa na, sige, pagbigyan na rin kakaluguran na. Mig-shot ya, one bottle of beer. But after one bottle, sabi po niya sa akin, nga na kanako, uling may nako karas king alak nga na. I feel so weak to refuse a second, then a third, and so on, among nga na. Kumbaga itang metong, megi nga duaya, megi nga tluya, merakalya, kumbaga itang for the road, it becomes for the kanalya. Remember, it requires willpower to break away. But you as a human person, if one knows his weakness, if one knows he is weak, he should avoid the people or the barkada that would leave him to fall. Nepo, potang sinabi mong tuknangan ko, pangatawanan mo. Potang sinabi mong tuknangan mo, gawan mo. Mo kabudamano. Atin pong metong atalasulat, nga na pong sinabi, kapag ka nagdarasal ka raw sa Diyos na ilayo ka sa tukso, pero ikaw mismo hindi ka umiiwas sa tukso, ay parang nilalagay mo daw ang kamay mo sa apoy
at nagdarasal ka daw na sana hindi masunog yung kamay mo, malyari ito. Kapag ka nagdarasal ka daw sa Diyos na ilayo ka sa tukso, pero ikaw naman, hindi ka umiiwas sa tukso. It is like putting your hand in the fire and pray that the hand does not get burned. At yuta po, king mumuna ng Domingo ning Kwaresma. And I believe, Lent is a season of testing and discipline. Lent is a season of testing and discipline. Tamo po sana pabusta no, pabure ning sarili tamo manaboy aking patibong ning demonyo. Mo sana pabusta ni kang tao na ing sarili mo manaboy aking patibong ning diablo. Pagpigil sa masama, kaya natin yan. Paggawa ng hindi mabuti, ng hindi maganda, kaya natin yan. Kutang kumupo kay kayo ngan, are we making the right choices against evil? Imbang pipilinan tamo, laban niya talaga, king tukso? O pabustan tayo yung sarili tamong manabo king tukso? Kaniti pong banala kapag masusyan tamo, aduan tamo, king apong Gino, ipanalangin tamo, na pagkalubana nakatapusan ng sikanan. Niya po, sikanan, ban kanita, na anumang amuyot at patibong ning demonyo, agyo tamo. In this Holy Mass, let us pray that the Lord will give us strength to say no when temptation allures us and when temptation leads us to damnation or to hell. Talakad ko angan po. Kaya katamo yung ining ipasyag, yung kaya katamong kasalpantayanan. Sasalpantaya ko. King Diyos, ipang mayapayang tuto, linalang king banwa at yato, at ang Kristo ang anak ng bugtong aginuta mo. Pengagliking upaya ng banal na Espiritu, ni bayit kang Santa Mariang Birhen, linasa lalam ng upayang Poncio Pilato, mi pako king krus, mete at mi kutkut. Tinipaya ka ring mete, king katlungaldo, sinubliyang mebie, pepayta sa banwa, makaluklok wananing Diyos, igpang mayupayang tutu. Iba't ka rin magbalik nga naman keti, banmukom ka rin mabie, ampon may nga mate. Sasalpantaya ko, king banal na Espiritu, king Santa Iglesia Katolika, king pamisamakding santo, king pangapatawa da rin kasalanan, at king pangasublirang miyading mete, at king biya alanganga. Amen. Pakibatan tamo ingaos ng Kristong ginuta mo, asumisi at salpantaya king maya pabalita. Karing balang kayaduanan ngayongan pong maniga po, Gino, pakiramdaman mo ingaklis ning kekang balayan. Ulitan niya po. Gino, pakiramdaman mo ingaklis ning kekang balayan. Para king kapamisana ning Santa Iglesia, ban pa yung tulutan ing espiritong parating mibayo kaya, misakwil king tukso ning upaya at kasakiman, at miyatad king mayap abalita ning kapatawara ning Diyos karing sabla, manalangin ta king Gino. Gino, pakiramdaman mo ingaklis ning kekang balayan. Para karing tinok ng misasane king karelang kasalpantayanan, banakit deing dalan pabalik king Santa Iglesia, king Gino at king kayang Ebanghelyo, manalangin ta king Gino. Gino, pakiramdaman mo ingaklis ning kekang balayan. Para karing taong makayarap karing mawalagang pamamili king biye, ban pilinan dala ring dalan na ning katuliran at lugod at king sablang bage a pagdulapan na ning kaburyaning Dios, manalangin ta king Gino. Gino, pakiramdaman mo ingaklis ning kekang balayan. Para karing kayanakan at atina king edad, magsadya para king binyag at para karing sasawp karela, kaniting pamagsandya, ban ing Gino, pagkalubanong kaya pan at tula, manalangin ta king Gino. Gino, pakiramdaman mo ingaklis ning kekang balayan. Para karing daralan karing disyerto ning kasakitan, kabiguan at pangabigo, ban ing Espiritu, pagkalubanong sikanan, pagtagumpen, ding karelang kaligaligan, manalangin ta king Gino. Gino, pakiramdaman mo ingaklis ning kekang balayan. Iabetala mo naman po karing kay katamong panalangin deting makatuking kayaduanan. Para king kapasalamatan, daring familia ng Sardas at Luz Medina, familia ng Alberto at Deng Pangan, familia ng Marina Chodoro, familia de Ramas, ding Catholic Women's League,
Pamilya ng Romeo Mercado, pamilya ng Librado Agustin, pamilya ng Rolando at Eder Nicdao, at di Jaden at Jared Lazaro. Para king anibersaryo ng kebaitan dari Marilyn Pagyo at Cindy Torres. Para king special intenciones dari Leila Abiog, Emeline Guevara Angeles, Maribel Mandela, pamilya ng Mr. at Mrs. Lenin Malang, Marie Cris Paldeng, Annie Razon, pamilya ng Yolanda Ramos, Rachel Ann Tolentino, Rica D., Catherine Paldeng, Julian Guevara, Ralph Benjamin Basilio, Mary Manette Pineda, Joed at Karen Joy Dimitri, Evelyn Candelaria, Trina Yazon, pamilya ng Derek at Flor Sanchez, pamilya ng Michael at Nida Urquico, Daryl Francis Sanchez, at Alice Galang. Para king malagwang kapaldanan at kaligtasan dari Demetrio Simon, Pio Cesario Pingol, Merla Mangalus, Cherry Cacnyo, Gloria Arevalo, Nilo Udan, Emilio Guevara, Corazon Gloriani, Carmelita Tiglao, Anwil Rafael Sampang, Jesus Navarro, Olga Mangalus, Romnick Nidar, Maria Nicolay Rose Santos, J. De Asis, Resti Canlas, Maria Lourdes Batan, at ding sablang kapatid tang masakit. At para king alananggang kapainawan daring kapatid tamong mayango nabye, lalong-lalo na Dinorma, Eusebio, Francisca, Emiliano Senior, Celerina, Manuel Tongyo, Mark Louis Tongyo, Juanita Lagazon, Mariano Campo, Roberto Gozon, Hener Ramos, Teresita Panlaki, Angelina Gilas, Luigi Ranz Manalang, Florentina Carrion, Amando Senior, Estela Layag, Wilfredo Swing, Margarita Baez, Alfredo at Marina Ocampo, at ding sablang kaladwa kim purgatorio, at detang ala ng makaga nakapakarela, ipanalangin tala king Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo, ingaklis ng kekang balayan. Ginong Diyos, tagkilan mesa na puso, ing balang metong at metong ke kami. Ban kanita lubos keng marap keka, at misane king kekang maya pabalita, itingan po aduan me, king kapamilatan ng Kristong Ginome. Amen.
Talakata po para kang pamaging senso. Manalangin kayo kapatid, baning kay katamong daon, matanggap ya, arapanin Diyos, ibang mayupayang toto. Tanggapan sa aning Ginoo iting dahon karing gamat mo, kay kapuri at kiligaya ng kayang lagyo, king kay katamang kasaplala at nang mabilog ng Santa Iglesia. Ginoo, gawan mo kayong karapat dapat, midalake ka, kareting hayin, manano na sanang iting sakripisyo, so pa na kaming mibayo karing biyeme, itingan po aduan me, king kapamilata ng Kristong Ginume. Amen. Ing Ginoo manatili yake kayo, At kay ka antimori, iyat nayo ring pusuyo, makayat na ano king Ginoo. pasalamatan dayeng Ginoo a Diyos tamo. Iti karapat dapat at matulid. Tunepin karapat dapat at matulid ing pasalamatan dagang barati, at numan karino iba Diyos kingalangang lubos mayupaya, kapamilata ng Jesukristong Ginume. Inga patapulong aldo ng pamagayuno, gagawa ng meto nga banal na panawon, ning pamanyupil king sarili iting panawon ning kwaresma. Kapamilata ning pamisakwil na, karing tukso ning demonyo, tiro na kaming miwaksi karing makasalikot ng kasiran ning dewakan. Kanita, makapakirake kami king dulang ning tawli nga punan, kambering dalise puso, ang gana king dasnan mi ing kayang kaganapan, king mi pangakong kayarian karin banwa. Ulinita, kambering sablang koro ring anghel karin banwa, daralit mingge kang ligaya, layon makyabe kami kingalangtok ng dang pamamye kapurian keka, at ngamingang kakanta. Tunay ka pinbanal o ibay kayong panibataning sablang kabanalan, ulinita pagparalampume, ing pabanalan mo sa nareting ayin king Espiritu mo. Banbarake kami malyari lang katawan at daya ning ginuming Yesu Kristo. Bayo yumidaon ko sang loob king pamaylas at kamatayan, kinuaning tinape at may pasalamat yakeka. Pirasune at binyene ka rin kayong disipulo at ngana. Tanggapan niya iti ikongan at kanan niya. Iting kanakong katawan, amidahon, para kaya kayo. Makanyan mo naman kay ba't ningapunan, kinuha na yung kalis, pasibayang pe pasalamat keka, at binyaning kalis karing kayong disipulo at ngana. Tanggapan niya iti ikongan at minumko kanite. Iti yung kalis ning kanakong daya, ing daya ning bayo at talanganggang tipan. Hamibubu para kay kayo at para karing sablang daw. Banketa may patawaran na ring kasalanan, dapta niyo iti, bilang kapi gaganakan kanako.
Ing misteryo ning kasalbandayanan. Inyang ini gaganakan mi o iba yung kamatayan at bamanyobli ng mebye ning anak mo. Daraon miya keka iting tinape ning biye at kalis ning kaligtasan. Lain ming pasalamatan keka, ing pepalyarian mo kaming matampang, talakadarapan mo ban sumuyo keka. Mapakumbabaming pagamwa mo, kingi kaming ansa ng misulusulo, king katawan at dayang Kristo tipuna na kaming anting metong ning banalay espiritu. Ganakan me o iba, ing santiglasya mong makalaganap king meto yato ban miganap yaking lugod. Kambe ng Francisco o kay kaming Papa, i Florentino ing kay kaming obispo, ipasyano ing kay kaming obispo emerito at ding sablang pari. Ganakan miya naman ing anak mong inorma, ay naus mong meko na ketiking yato. Antining king binyag mete kambe ng Kristo, mirakayanan niya naman sana king kayang pangasubling mebye. Ganakan mula naman, ding kapatad ming pepaynawan at manenayang subling miye, at ding sablang meyango na biye. Tanggapan mo sana king maligaya mong harapan, pakaluluan mo kengan. Gawan mo kengan karapat dapat magkamit king biye alang angga, ban kaya be ng Maria ing Birhen induning Diyos, kambe ng San Jose kayang malugod at tapat ay esposo, kaya be ring apostol at ding sablang santo, isan Judas Tadeo o kay kaming patulunan, at inupad king malmong kaburian king keka baning banaon, puriyan dakat paligayan, kapamilatan ng Heso Kristong kekang anak. King kapamilatan na kambenat kaya ibang mayupayang tutu kagumning banal ay espiritu pupurian dakat parangalan manggaman kingalan angga. Ngenipon di mo nganak ng inampun, ng kaya katamong malugod agino, maus tamong yan kaya karingamanong tiro na kaya katamo.
Ikabos mo kami o Ginoo king sablang marok, malugod mong ipagkalubing kapayapan king panahon me, ban king kasaupaning kay kang pakalulo, parati king mikabos king kasalanan at miligtas king sablang kaligaligan, kabang maninaya kami. Kambening maligayang kapanaligan, king panyatang ng Heso Kristong, kay kaming dalapang hambos. Uling kaya kayong kayarian, ating kayopayan, ating ligaya, manggaman, king alananga. O ginuming Heso Kristo, sinabi mo karing kay kang apostol, ing kapayapan lalakwan ko kay kayo, ing kapayapan ko babiye ko kay kayo. Emo sana babalikdan din kay kaming kasalanan, no nailawan mo yung kasalbantayanan ng kay kang iglesia, at pamayapan me ang ponbilugan, agpangking kaburian mo, ikang mabibiye at magari, manggaman king alang-angga. Amen. Ing kapayapan ng Ginoo manatili sa kapilanman kay kayo. At keka antimurin. Ipakita po ngening may kakametong tamo, king kapayapan. Kapayapan po kay kayong sabla. Ngayon kay katamong malunusan at maya paginu, Yesu Kristo, yung kordero ng Diyos sa milalako king kasalanan ng yato, mapalad ring mayaws king dulang ng kordero. Ginoo, ako matampan tanggap keka, dapat tagkas may amano mo, kumayap na ako. Katawan ng Kristo, Amen.
Talakad ta po. Manalangin tamo. Iba kaniting pamakinabang, pasulungan mo yung kasalpantayanan mit kapanaligan, at patibayan mo ing lugod me. Sopan mo kaming mibiyebye agpang karingge kang amano, at magdulap kang Kristo, ing tinapening biyeme, ing ginu, manggaman king alang angga. Amen. Lukluk tamo po para ka rin dito kakapabaluan. Please be reminded that on Fridays of Lent, we continue our Stations of the Cross at the church patio, followed by the celebration of the Eucharist in the church. The schedule is as follows: 4:45 p.m. Holy Rosary, 5 p.m. Stations of the Cross, 6:30 p.m. Holy Mass. This coming Friday, February 26, our Stations of the Cross will be led by the Dolores Homesite Extension Community. Let us be one with our parish community in the observance of this Lenten activity. Thank you. Siklod-dangan po. Ingoratio imperata. Manalangin tamo. O mapamakalulo, ampon mapagmalasakit ay ibame. Lalapit kami keka kaniting masipit a pamangailangan me. Adwan mi keka ing kambilan, at ingatan mo kami laban king COVID-19. Amigdalang dakal kasakitan kaya kami, at may kamatena karing dakal a tao. Adwan mi ngeni keka, ing balikdan mo kaming mitmong lugod, at iyatsat me kaya kami, ing makayulo mong gamat. Ing takot miking sakit at kamatayan, alilan mong kapanayan. Pasiknangan mo yung kasalpantayanan mi, at palusukan mo ing masabal miking metong at metong. Ipanalangin mi, antabayanan mo laring taong mi tutukan manintun panulo, para kaniting makayawang sakit at mampat king pangakalat na. Ipanalangin mi la, ring pekapun ming pambansa at lokal, ban mamili at salila mo karetang bakunang tutong makaligtas kaniting sakit, at inggawan na iti, makasalikot at bukod mong paraking kapakanan daring memalen. Bendisyonan mo yung sablang pamagkapilit me, ban mapupus na iting pandemya king bansame. Ipanalangin mi laring doktor, narsis, at ding sablang lilingap karing may salunan. Ban makasuyula karing masakit kambening belwan at masabal. Pagkalaman mo lang kabulasan king kaisipan at katawan, pasiknangan mo yung pamagtagulaling ding sarili ra, king pamaglingap karing masakit. Mula paboren miyayawa kaniting sakit. Ipanalangin mi laretang miyawa na, kumayap na lasanang malalagwa. Ingatan mo la, retang lilingap karela. Pagkalaman mo lang alananggang kapaynawan, detang miyayango na biye. Pagkalam mo kaya kaming grasya mo, kareting masakit a panahon, ban magobra kaming miyabe-yabe para king ikakayap daring sabla, at ban makasahop kami karetang mangailangan at pakakalolo. Manano na sanang paulining masabal, at pamagmalasakit mi para king metong at metong, may kabyos kami ngalang kasasagkulan kaniting krisis, layon tayrana kami, king pamagbayong loob at kabanalan. Itingan po aduan mi king kapamilata ng Kristong ginume. Amen. Lalam na puning kayampunan mo, magsakdal kaming magkanlungo kabanal-banala na indu ng Diyos. Musanap isawiling aklis mikhe king kakulangan me, doon bagkus mo kaming ikabus, king sablang panganib o maligaya, at kanwanan a Virhen. Amen. Virhen de los Remedios, induning kapaldanan, Ipanalangin mo kami. San Rafael Arcangel, Ipanalangin mo kami. San Jose, Ipanalangin mo kami. patulunan ming San Judas Tadeo, Ipanalangin mo kami. San Roque, Ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, Ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, Ipanalangin mo kami. Santo Cristo del Perdon. Pakaluluan mo kami. Inginu manatili yake kayo,
At keka antimurin. Idukuyo ring buntukyo at manigapuking bendisyon ning Diyos. Ingib pa ning sablang pakalulu, dinina nakatamong metong elimbawa ning alangkay mo tanalugod king pamaylasa ning kayang bugto nga yanak. Kapamilataning kasuyuan yu king Diyos at karing kapara yung tao, tanggapan yu sana ing epabilang ng kanwanan. Amen. Paniwalan nyo, ing kapamilataning kayang kamatayan ni Kristo, linupig na ing kamatayan manggaman kapilan, pagkaluban ako sanang biye alang angga. Amen. Bebana ing kayang sarili alang-alang kay katamo, atukyan ta sana ing kayang alimbawa, at mirakayanan king kayang pamanyubling mebiye. Amen. At bendisyonan ako nganing Diyos sa mayupayang tutu, ingib pa, ating anak, ating banalay Espiritu. Amen. Ing Santa Misa miyampang ne, umeno ko ngeni king kapayapan at lugod Kristo. Salamat, King Diyos.